Hati gomalaga police buli kyosanze. Kiki kyotegeeza? Omalaga nnyo byengenge. Kati gunywa ki? Ekyo kyokunywa ky'olabanywa bakiyita gaza. Anti bw'onywa gaza ofiiringa hayiri. Kwasubuta kulega nkaka ku kazo kyapanga masini. Ate bwe kituuka ku byanalumyazo. Ndeka tompemuza. Kukammeka? Kaasa. Boy, nange kampeko mwana. Kiriya rasta kako kesale. Omuntu yenna ow'omulembe anywa gaza kumbucha. Taleeta hangover, takuwunyisa bubi. Ate ng'asangibwa mu mabaala ne mu maduuka wonna mu ggwanga. Gw'ayagala okusuubula mu bungi tukubireko ku 0753 gaza kumbucha. Sigala kwalaali. Awu. Muhumuza Rogers owakashenyi Chandago Ishaka Municipality nabiko mutabani ahumuza Rodrick obire nashoma senior ya katano Bishop Ogez High School yabikira abashubuzi ba Ishaka Bushenyi abashubuzi ba Kiseka Market Kampala Headmaster Deus Kabugumera owa Bishop Ogez High School Management staff nabeji Bishop Ogez High School abataka ba Kashenyi bwana mukuru ba father n'abanyadini hamwe n'abakristo ba Kitabi Parish abanyabuzare n'abanyamukago mwena okuzika Rodrick ahumuza n'ebiro byo kwezi 13 ebyo ko kubanza nyenchakare omakagabo Kashenyi Ishaka Municipality mukama umugenzi amuhumuzo mu businge. Ekiri kuratako Hajirwe Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo burumweji nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eriyebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha ruringo rwa senior. You are so different. Oya wiro muri bari ibitore nkabari. I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. Hejuru kundo tekashara, uzima jikumeke bendera. Dikayo come fantasy. I'll be a ninja, you're sexy ninja. Yamboa, sisabora kota, niwa pesana mulendo wana geta semera, labu yenzita. Bari woba hustler, 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 get the people. Mobula muwa musibe njegere. Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigezi Universal Actors. Burka eyine bizibu konga shi
Oriativwe sinakwakira mu makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity erizoba ne 2012 byoko kubanza 2025 shahane biruzomo bazyo nja kwisiya hebisha mtu kandi kundagarce nja kwisiya amakuru Agacencwire ombwijwi Trechi President Museveni ahabura abaturo kwataje ebyo kwinga no kurisa nebyo burambuzo muri Kasese okulima no kulisa erelema nerilisya no kubyanga tuletro obugaga. That's one form of wealth. Ekitongole ky'ebyemirimo kitandikira okucondoza emishatuka eri omu muhanda ogwaho imakiso tonyo muri Kikube sikya bulijjo oluguudo okubeera bweru akati tuzze wano n'abatekiniko. District ya Kiruhura yatunga ebyokutereraho akaruru kandi bagamba n'ahabyo kwerinda. Security twine nyingi twina abasirikare ba train. Charity hagana makuru Agacencwire ombwijwire. President Museveni yasibana shera karuro murondo gwa kabiri home district ya Kasese kandi yashaba abatura kwejombera mu kwinga no kurisa nebyo burambuzi babanu benda okwebinga hoboro ebyabwambira aha cha Kisinga Primary School home town council ya Kisinga home district ya Kasese. President Yoweri Kaguta Museveni obwari kushirira karuru abo murundo gwa kabiri omu district ya Kasese yashaba abatura okwejumbira omukinga okurisa nibyo burambuzi banu benda konja kwebingaho obworo. Okulima no kulisa erelema nerilisya no kubyanga tuletro obugaga. That's one form of wealth. Choni chuuma okwachiketuletera obugaga. Tourism, especially services, especially tourism. Ebyo buherezya kukera mono ebyo burambule wildlife and mountain. Ebyo bisoro byetu byo mwapaka and mountaineering. No mwabetwera hetuka bakasambe betwa. President Yoweri Kaguta Museveni yonje yabisya obutebwa no kwejumba omyoga etali emonemu. You need to have omwoga. Obule mundu utolere watunga omwoga wawu. Omwoga is an old Nyankole word which I brought out and I gave it to Uganda and I said it means specialization of life. Ati ni kinywe ky'olunyangole kyakera ekyakireta makiretera ba Uganda ekikamanyisa ya kitutolere wabane kyawukakola omu Uganda muno mu bumizi bwawo okuhesha erehesa okubeija erebatsa okunogora ceramics ibumba okunogora erebumba. These were all emyoga. Eyo ni myoga nagirango ebyo biri kubateganisa nk'abantu ba Kasese no kwija kubikoraho. The road maintenance equipment, Kasese needs more road equipment and more money for the Maram roads. Ati Kasese yikayusunza ebyuma ebekale meshangoda mesha sente risikanya esikashale meshangoda Kasese because it is a big district. Kundi district yetu nenene. Pensions for the Rwenzururu people, I have noted it. Akasimo akabanya Rwenzururu betu ako avereka hambandeke akasimo kabo. Setting Banyabindi, I have noted it. Bone Kichoncho Mutunji ori omwezi wa National Coordinator wa Parish Development Model nawe yakamukorogu. Atwalebembezi bapinde mamuruka abokwenda abokuyabante sente n'abashaba mucerekeraho abokuyabante sente murekeraho abokuba omukono gw'amateka niguja kubakwata. Excellency, in the area of education, your government has performed very well. By 1986, Okonjo County East had 16 primary schools. As for today, we have 64 primary schools. Let us clap for the president. President Yoweri Kaguta Museveni yahendera arukushaba abatura ngo bamuhereze obushagici abero 15 by'ukwezi uku ayongera kuhereza je
abanya-Uganda. Amakuru aga gasha ko Gilbert Mahangos abwa TV West. Bari Gilbert Muhanguso muri Kasese ab'ekitongole ky'eby'emirimo n'engyendo mu ihanga batandikire okucondoza ekirugirireho emishatuka eri omu muhanda oguri kugiita omwaro gwa Kihoro mu disitulikiti ya Kikuube ahari Tonya omu disitulikiti ya Hoima aha ruguuto rwa Hoima Kiso Tonya. Minisita w'eby'emirimo n'engyendo mu ihanga General Edward Katumba Wamala hamwe na tiimu y'aba engineer bakugukorwa mu kitongole ky'ebya PIDA bagiire Kihoro mu disitulikiti ya Kikuube okwetegereza hamwe n'okucondoza eminyangarro mu ruguuto rwa Hoima Kaiso kuza Tonya. Minisita Katumba nagira ngu oruguuto rukakorwa abatake omu mwaka gw'2012 natangara kushanga ngu emishatuka eri haihi kurumaraho. Tugenza okulaba nga lulina okwatika okunene ennyo kuno si kya bulijjo oluguudo okubeera bwe luti. Akati tuzze wano ne ba technical people naye ng'era tujja kwongera okukola investigations okulaba ki ekyaleeta kino kubanga kino si kya bulijjo. Enguudo ze tubadde tumanyi okwononeka tumanyidde potholes zijja mu nguudo naye kati eno si pothole eno ogirabira ddala nti crack nene ate eva wansi. General Katumba Wamala yashoborera ngu batakatiireho ezindi sente kukora nibaza kucondoza habw'enki emishatuka egi eyiziremu okuruga hansi okuzima. N'olwekyo tujja kukola investigation tulowooza nti yali nkola mbi kirabika waliwo kinene ekyaleeta kino okubeerawo ng'era bwe mulaba oluusi bwe wabeerawo ettaka okumuvinga oba okutambula ensonga ng'eno ebeera nga bwe mulaba olusozi lwe Elgon mugenda ne mulaba crack nene ne weebuuzayo kibeerawo kitya naye kisoboka ndowooza kubana wano kirabika kyekiriwo. Minisita yarambuzibwa n'ekishayi ky'ennyonyi kya Kabarega International Airport. This project is a project which was designed to carry big cargo aircrafts. That intention was to ferry equipment for the construction of the refinery, and a future plan was also prepared for extension of the passenger terminal and having more passengers. But currently it is designed for only 50 persons at peak hours. Minisita yahendera no kurambura ekishayi ky'omupiira ekya Hoima City Stadium. Gashakwa Nuwagaba Ambrose Katoto. Nuwagaba Ambrose Katoto. Obwo turukwetebekanisiza akaruhuko bwa president hamwe n'abanyeshenjero akarukurisha kutandika 2015 kwezi oku Kiruhura district erizoba yatunga box z'obururu ezirukwingana 263 z'amashaza abiri eri harimu Nyabushozi Kashonje. Kwakire box z'obururu haikaho RDC wa district ya Kiruhura George Bakunda abebyo kwerinda n'orukwenda entebe y'omunyeshengera habwa Nyabushozi Josa Mutarimwa. Ntwekane nka Kiruhura tuine positions eshatu, tuine ka president, tuine ka direct elected member of parliament wa Nyabushozi county na ka direct member elected member of parliament wa Kashonji constituency. Alex Komuhanji orukurre by'obururo mu district egi nagira ngo bamazire gukora buri kimwe kiri kubasika okureba ngo bateza akaruru k'amazima kandi n'abakozi babo batendekirwe kiri kumara. Tuba trainingire on phases ibiri kabanza twaba traininga sitakagire mu Christmas egebe refresher so obukugu tugerezeho ntamyango hata twemerere abantu beitu bona presiding officers na sporting officials nibamanye cyo gukora na munonga bakoza kozesa machine babarukure byo kwerinda muri Kiruhura bayoreka kwe byoma by'oburure batungire birya hamutindo murungi. Government ero institutions zone za government za security nzikora izo bari yo kutera karuru kiri kuyaho biragiro bihanga ibindi byone ora hendi iteka no bukubya kwa izo yo kutera karuru ntumkwata no bwakuba yesimbiri
no tariho umuntu we nuri yahiguriye amateka security twine nyinji twina abasirikare bari trained kandi twine na sister force ratuyambo ku makaruru twine UPDF hamwe na prisons so mhamza 2015 mwena mchereka kare muje mutera karuru nsakuba ku mutakatinda bamombe simbire bashabangwa kachiko kebyo bururu kateza karuru kamazima nishabangwa ba security abu district age barebe ngo bayirinda munonga kandi ba supervisinga munonga kaburaka hagire nshobi ahizaza ezo kuretera abantu bagira akavuyasha yamwe umuganda baturo mu wodi ya Chunda Kagango Division Shema Municipality n'abasima government ya NRM ahabo kore nguto n'obundi buhereza atandikire yirwaro niwe canje kwa kuryo kusima abo kwandi yo mwaba gurusi abakora guzo mu yirwaro reryo kandi twerirwe munonga bwena nishabarahanga no manyo muntu yatandikire kintu obundi kwari kuterwa mutwe kandi obundi kigaruka hansi ibi byona begambirwe nyumwabasyo ubwo munyishengera habwa Shema Municipality Dickson Kateshumbwa abire na rondo bushaki cyo mbyaro byona ebya Chunda ungabo kumanyaho kwihebye twunakire kunarusangayo nayihaye byabo abafunire mukamasimu abatakafunire miliyoni byisi Kateshu no yagama Karuka kuchire rwagwa rwo mukazi wawe nango mushe watakwenda kwereza Museveni karuru omukwaje pora ahubwo Museveni ari mukazi wa start utakata kushenya bakagawo twera karuka Museveni twera karuka Kateshu kawe no katera kuko wanu katera teka mwana wawe ahubwo umwana ko bwari yajaze mugatera Kateshu nawe narebe pin ko myake nano utakureba wese bizareka batera kashe nabwanyuma batura bahire Kateshumbwe bihembo ahubwo kubaretera intunguka gasha kwa Paulo turiyamureba namayiko atwacire abashatsi bitu bamakuru reka tumereho ntugaruka ntaganda makuru agarukurataho nagakushyibwaho Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. agarukurataho ubushobozi bisaka yashaba biciriza bono mu Uganda okutora nayo wereka guta Museveni kurwo mwaka gw'ekinani abantu bamaze kurira nti hariyo akubakiza ruhanga wenyine obu n'obuhabuzi ahabyo bwegese n'abaryo mu cyumuro cyarahace kwa school fees neyetagwa shopping neyetagwa umushija nosha umukaza noshangori yo norebera umushija hariyo je nyomutiro ndebera mukashonda abumba keta kamori ati nyontegerizizo barike abana babure kumurka mutamunugo nyabona kweshengereza abana nabanyu mwembiri mwene urugo mukamora ko yo umutegererize mu kumutamunugo ezobiro yokomera hamwe ko zihe yo mjoto mwamena nyine hwezi nawe ni cumuhamani kugira ngo ayo aronde zaborako niwe mushija we umotagira uto mukazi utkarutwe na kantu tukora utabana nabitu ninza kukora iki ni ukore iki mushitame hamwe muyicerzane manyo mbuzo toyineho ki nawe kujati nyine hweki nubwo ajati nyine hweki umanye ngo ntabara heki ntabaraho kiriya kugira ngo nabana no barahumurike mutasigara umwe narebo uko ndijo narebo ubwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese Burenge rwizo bwa Uganda umutima gwentunguka yihanga ryitu kurwo mu nshozi okuzomigera y'amajuta nitwe engine wizareba engutonsya ziri kwikanisa ubutare bwitu parish development model nete sento mushaho zaitu n'obusinge oburi kuturetera kugwejegeranya kiro emyeto yitu netunga emyuga abakazi beitu n'abebembezi bakirinju nibarebe bijuma byo kwerekura biturindaho hari akatego bamwe nibagira ngo president yasingwiri nitera kaci nechuba
obutafayo n'umuzigo w'obusinguzi koraga umumuka irakari yawe tirirahurirwe nitwende obusinguzi bwahiguru okurinda bitwakozere nyensya owene kugikorera aharwakana ebiro 15 byoko kubanza imuka kare shayimwe zakasheshe zikushanga mwanya ugwo kuterera amakaruru ankore kigezi toro winyoro reka twebembere reka kwate ntunguka ijaga jirinde terera muzeyi terero kwerinda terero bugeiga Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kande cyo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Kurukubojuireje turupwetaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts embare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original chiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rogo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note kurugera kimwumbugi mu bwensho za Ankole Uganda ahi ensinembe hononje birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no gwegendesereza kandi rushoromwa by'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo haza gutebekana isigweje kora birometendere kere ukongera birungo byitunyamurungi abahingi n'iminyeto nubahwerwa Ankole Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana murungi ko mutano ogwa Ankole Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kukeraho tera note 8 note 3 note 5 ishatu nyebiti kubyenda Penkoni.